Slažete se, Cole, zar ne? Tvoj televizor ti plaća novac, zar ne? Znači, samo uključuješ televizor, zar ne? Eto, o sebi sam već pričao, pa to jednostavno preskočim. I hajde da se malo vratimo nazad na našu. Prvu dio. Počinjete s određenim paketom, potpuno je nevažno, vi sami potpuno birate na koji način započinjete. Imate aktivu, to su vaši shopping poeni, to su novci koji vam se kasnije vraćaju. Ali pritom plaćate manju sumu, to jest za 2,99 već dobijate 900 eura sa vaših kupovina. I sada, šta se dešava? Imate svoj kabinet u koji ulazite u akademiju i ovdje možete uz pomoć avatara naučiti apsolutno sve. Svako pitanje koje vas zanima možete ovdje slušati na bilo kojem jeziku koji vam je potreban. Najvažnije je folija, kao što sam već ranije rekao, odakle dolazi novac. Ovdje, kako za preduzetnike, tako i za vas, partnere. Sve se prikazuje. I što je najzanimljivije, niste vezani za jedan određeni proizvod, imate mnogo pravaca u kojima se možete razvijati, dakle ono što vam se sviđa upravo. Tamo usmjeravate svoje aktivnosti. Sada o medijima i našem projektu koji je započeo razvoj prošle godine. Dakle, već više od godine dana ovaj projekat se razvija i prošao je testnu fazu. Hajde da malo detaljnije govorimo o njemu. Klijent nabavlja ovakav medijski kutija koji jednostavno povezuje s televizorom putem kabla, gleda svoje omiljene serije, vijesti, a duž ivice ekrana prikazuje se reklama regionalnih preduzetnika. Sada ovu reklamu možete povećati ili smanjiti u zavisnosti od toga koliko često ćete kliknuti na ovu reklamu, što znači da ćete više dobijati cashback. Odnosno, klijent će više dobijati cashback. Ovaj cashback je ograničen, odnosno nije ograničen, na 5,0 eura. Možete putem ovakvog medijskog kutija primati novac na svoj račun. Kako sve ovo funkcioniše? Vi jednostavno možete birati koju reklamu želite, koja širina ekrana vam odgovara, a također možete kliknuti na samu reklamu. Ako je to, na primjer, pizzerija, možete odmah naručiti pizu putem svog televizora, pri čemu ćete dobiti još više cashbacka. Ili će, na isti način, od te reklame biti R-kod i skeniranjem tog R-koda i naručivanjem nečega opet dobijate još više cashbacka. Tu jest, potpuno je nevažno na šta ste povezali ovaj medijski kutija, važno je samo da to bude televizor, da isto tako ako vaše dijete igra, ne znam, plastation, da ili jednostavno u kuhinji gledate, spremate jelo, da, a uključili ste televizor gdje svira muzika, da, i tamo se prikazuje ta reklama. Na taj način automatski već zarađujete taj cashback putem te reklame. Sada, kakvu maksimalnu korist možete osigurati za sebe? Iz svega ovoga. Dakle, vi kao preduzetnici, kupujući startne pakete ili svoje mjesečne pakete ili poslovne pakete, imate ogroman izbor. U svakom paketu vam kompanija poklanja ovakve poerkes, digitalne ključeve kako biste mogli aktivirati ove kutije koje se povezuju s televizorom. I ova kutija, kao što sam već rekao, će vam davati mjesečno do 5,0. Na koji način? Zamislimo, recimo, našu klijenticu Reginu koja je kupila ovakav medijski kutija, povezala ga s televizorom i svaki mjesec, gledajući svoje omiljene serije, dobija do 5,0 eura u zavisnosti od toga koliko često uopšte gleda taj televizor. Sada, kakve veze imamo mi? Mi smo oni koji imaju ovakve ključeve, mi smo aktivatori, to jest aktiviramo ove kutije. Da, to je doslovno. Samo 2 puta pritisnuti dugme. I ovim ključem aktivirate ovu kutiju. A šta dobijate pri tome? Tačno ono što dobija i Regina. To jest, ako Regina dobije, recimo, na ovom mjestu 3,0 eura, znači da i vi dobijate 3,0 eura. Pored toga, dobijate još 3,0 karijernih poena. To jest, dobijate čak dvostruko više. Evo,
molim vas, ovdje je screenshot iz obračuna. Ovo je iz Italije. Kao što vidite, ovdje. Partner koji je aktivirao kutiju dobija 180 eura, a osim toga dobija i 180 karijernih poena. Molim vas. Sada Zoran Vitanov, to je jedan od vodećih predsjednika u ovoj kompaniji. Da, možete skenirati, molim vas, ovaj kod. Da, on na Instagramu objavljuje sve što je povezano s kompanijom Vote, sa svim novim projektima. Tamo možete sve to još jednom bolje pogledati. Da, i ovo je njegov screenshot. Da, svaki dan. Od svojih klijenata dobija određeni cashback i određene karijerne poene, naravno također dodatno. Što se tiče cijele putne karte, kako to sve funkcioniše. Italiji je bio testno tržište, gdje se sve to testiralo, a sada je u Austriji, Sloveniji i Makedoniji započeo ovaj projekat. Kako će to sve sada izgledati u Njemačkoj, molim vas, otvaram kartu. Da bi Njemačka, baš kao i Austrija, Slovenija i Makedonija, započela s ovim projektom, potrebno nam je ovdje 417 ovakvih ključeva, mnoge ovakve ključeve. Da, kao što vidite na kartama, još nismo postigli to, ali do sredine 2025 godine sam siguran da ćemo ostvariti ovaj cilj, jer se naša kompanija razvija ogromnim koracima. Kod nas se gotovo svaki dan registruju novi klijenti, registruju se novi partneri. Da, i to je veoma, kažem vam, divno. Čak neću sada govoriti o ciljevima, činjenica je da, postigavši ovaj cilj, kao što vidite ovdje, trebamo 417, a trenutno imamo 137.000. Možete li zamisliti kakve ogromne mogućnosti se sada otvaraju? Što više ključnih članova imate u svom timu, svaki ključ će vam kasnije donositi cashback, svaki ključ će vam donositi karijerne poene i naravno to će biti vaš pasivni prihod. Ljudi gledaju televizor, a vi za to zarađujete novac. Ako znate da svaki ključ, svaki od ovakvih ključeva, može donositi do 5.000 eura, naravno postavlja se pitanje koliko želite takvih ključeva imati. Da, pa hajde da pitamo, ne znam, evo, želim sada pitati Juliju. Julija, koliko bi takvih ključeva željela imati? Hajde, pa sigurno 5.000, pa nije loše, zar ne? 5 i 5, da. Molim vas, 2 5.000, super, stvarno hvala puno. Da, naravno, svako od nas želi imati što više takvih ključeva, jer svaki ključ će nam donositi dnevno, bit će vam u džepu, u ruci, tako da to radite i ne grijete. Da, to će značiti da dobijate te karijerne poene. Da, i kao što vidite, iz bilo koje dubine, iz bilo koje širine, sve će to dolaziti ovdje u centar. Čak i jednostavno, imam preduzetnika koji također stoji na platformi i kada sam mu o tome pričao, rekao je, Sergij, postavit ću 4 televizora. Sada trenutno ima 3 televizora koje jednostavno uključuje, gleda Outubeg i troši struju. Kažem mu, pogledaj, ovdje ćeš staviti medijski kutija, povezat ćeš sve i svaki mjesec, da, zarađivat ćeš. Super novac. On kaže, da, odlično. Sada pogledajte, ako ste započeli s bilo kojim paketom, recimo za 300 eura, onda imate naravno mogućnost da ga unaprijedite, povećate na 3000 eura i tada vam kompanija poklanja 6 ključeva. Ovo je već određena prilika da se ovdje započne upravo s poslom. Evo, sada vijesti, a sada najzanimljivija vijest koju sam želio danas podijeliti s vama, zar ne?
Da, tu je bilo zvanično otvaranje Mediaboa, ovog projekta koji je veoma značajan i važan u zemlji Sloveniji. I zašto o tome govorim? Dragi moji prijatelji, imate ogromnu priliku da ostvarite pasivni prihod iz bilo koje zemlje koja je ovdje navedena, te možete kupiti ovakav zlatni ključ. Da, za 1.500 eura dobijate 6.000 shopping poena, a osim toga dobijate 1.500 karijernih poena. No, najzanimljivije je da ćete svakog mjeseca, i to ne nekad u budućnosti, već od oktobra ove godine, primati pasivni prihod iz zemlje Slovenija, Makedonija ili Austrija. Da, na taj način, naravno, sada ću vam o tome pričati. Dakle, hajde da pređemo jednostavno. Na stvarnost da znači. Sada uzimamo Sloveniju, naš klijent je povezao ovakav boks i svaki mjesec dobija 2.0 eura cashback i 2.0 shopping poena. Marketer, odnosno osoba koja je aktivirala ovaj Mediabo. Pomoću ključa dobija isto kao i klijent 2.0 eura, a pored toga dobija još 2.0 karijernih poena. Sada je kompanija rekla da je sve to super, hajde da to uradimo na ovaj način. Imamo takav zlatni ključ i napravit ćemo još dodatni bonus za one koji žele da dobiju određeni prihod iz određene zemlje. To jest, ako uzmemo recimo Sloveniju, u Sloveniji živi 2 miliona stanovnika i nula, jedan od svih tih stanovnika stvorilo je ovakav račun, posebna botkica u koju se polaže određeni prihod. Tako da, ispada da od 1.000 boova svaki bod donosi po 2.0 eura. I 1.0 eura pomnožimo sa 1.000 ovih boova. Dobijamo 1 milion. I ovaj 1 milion se dijeli na 2.000 zlatnih ključeva, jer ti ključevi u svakoj zemlji imaju ograničen broj. I tako ovih 5.000 eura se dijeli na karijerne poene, od kojih 2.500 ide u vašu karijernu stepenicu, a 2.500 eura su vaši pasivni 2.500 eura koji ćete primati svaki mjesec. Dok ste ovdje u Njemačkoj od zemlje recimo Slovenije, Makedonije ili Austrije. Sada kako to ide, rekao sam da je sve to ograničeno. Jer recimo u Sloveniji ima samo 2.000 takvih zlatnih ključeva. U Austriji 8.000, a u Makedoniji također 2.000 komada. Eto vas. Ko uopšte može da kupi ove ključeve? Ove ključeve može kupiti samo premium marketer. Premium marketer je osoba koja je dostigla ili prvu stepenicu ili je kupila jedan poslovni paket. Na taj način može steći pravo da kupi ovaj zlatni ključ. Pa sada, da bismo razumjeli šta nam zapravo donose karijerni poeni, na koji način to utiče na nas i kako možemo dobiti naše karijerne poene. Prvo, to su naše kupovine naših klijenata, ulaz od naših preduzetnika. Online kupovine ili kupovine putem offline kupovina, kroz program Scan and Go. Oni nam, naravno, donose karijerne poene ili cashback u zavisnosti od toga da li ste odlučili da napravite karijernu transakciju ili ste se jednostavno odlučili za primanje cashbacka. Šta nam donose karijerni poeni? Naravno, naši paketi, odnosno mjesečni paket koji možete sami birati, uzimati ili ne uzimati mjesečno ili svaka 2 ili 3 mjeseca. Potpuno je vaša odluka. Vaš startni paket ili vaš poslovni paket s poklonima. Osim toga, naravno, dobijamo MSP Asija, što su akcije sa azijskog tržišta. I sljedeća mogućnost koja već sada od oktobra može donositi karijerne poene i naravno također cashback, te to je naravno Mediabo. Dakle, kao što sam već rekao, što je vaš tim širi, što više imate u kompaniji, u timu klijenata, što više imate u timu partnera, to
Svaki partner i svaki klijent prirodno donose vam karijerne poene. Razmislite jednostavno koliko želite imati ovakvih ključeva za reklamu, zar ne? I naravno, svi će vam oni donositi prihod. I sada ćemo malo skrenuti pažnju ovdje. Na koji način? Kao što sam već rekao, možete steći ovaj zlatni ključ, ako još niste premium marketer, a kupovinom ovog poslovnog paketa automatski postajete premium marketer. Prvo, ovdje imate 6 besplatnih povezanih partnera, odnosno preduzetnika nekih prodavnica. Pored toga, dobijate 6 nula ključeva i 6000 MSP, što predstavlja 6 akcija sa azijskog tržišta. Čim kupite poslovni paket, možete uzeti jedan paket iz Slovenije ili možete uzeti jedan paket iz Slovenije i Makedonije ili možete kupiti ovakav zlatni ključ iz sve 3 zemlje. Kako ćete postupiti, to je potpuno vaša odluka. Postoji i druga mogućnost, jednostavno započnete sa svojim paketom od 300 eura, pozovete još 3 osobe na prezentaciju koje također započinju za 300 eura, dobijate prvu stepenicu i automatski postajete premium market. I nakon toga možete odmah kupiti 1, 2 ili 3 zlatna ključa. Također postoji i ta mogućnost. Molim vas. Pa, u suštini, završio sam. Ako neko ima neka pitanja, slobodno pitajte.